أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawan yettude allah subhanahu wa ta'ala on bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah tawnunoɗo en ko feƴƴi tawni en hikka haray musidɗo moɗon abdallah diallo musidɗo mon ka dina e ka enna salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna mi toriki allah yo allah waɗan on fu moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna mi toriki allah subhanahu wa ta'ala o jemma jeena e jombente ɗo yo allah waɗan en jemma on ɗo hara ko jemma ɓantal e polgal inchallahu e malede aduna e maldoyede lakara ya rabbal alamin haray musidɓe julɓe tedduɓe no humpitorɗon non haray en andintinno fi ɓore ndu lewru ndu wonɗe wiide ɗo wonɗen e muɗum ɗo ɗum ko jombente shahrullahi l muharram nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo afdalu siyami ko ɓuri moƴƴude korka kon fuu bada ramadan si sumay o feƴƴi wo ko shahrullahi l muharram haray ko ndu lewru allah ɗo ndu wiyeteno jombente haray noon hande ka wonɗen ɗo ko jeetati jombente haray janngo e alkamisa le 27 mois de juillet 2023 wonata jeena e jombente ɗum ko janngo haray faɗɗi janngo e juma on wona sappo jombente joni noon komi naati andintingol ɗo wano andintinirɗen noon ka fuɗɗode lewru ndun haray ko janngo e faɗɗi janngo haray horugol ngol hino moƴƴi hino wondi e baraji mo hoori janngo e faɗɗi janngo haray ko fi honɗum horante nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hiɓe tañƴini hiɓe jorti nde allah subhanahu wa ta'ala o yaafoto on tigi bakkatum mo waɗi e nder hitande feƴƴunde joni noon musidɓe julɓe tedduɓe si allah wawima newnande hooru janngo e alkamisa on si a hoori janngo haray fiɓa anni yew hiɗa hoorude alkamisa on hiɗen andi hoorugol alkamisa on ko sunna watta ɗon hiɗa hoorude kadi jeena e jombente e juma on kadi hooroya ko neññande woni sappo jombente allah subhanahu wa ta'ala yafotoma bakkatu ko waɗɗa e nder hitande joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe wi makka ɓe seeni madinatul munawwara ɓe tawno alyahuda ɓen hino hoorude sappo jombente on ɓay ɓe hoori sappo on ɓe yi moƴƴere ko woni e muɗum kon ɓe inni allahu subhanahu wa ta'ala si acciɓe ha hitande aroyeyde haray ɓe hooray jeenayi on ɓe hoora sappo on ɓe landi noon alyahuda ɓe ko fi honnum ɓe hooranta sappo jombente ne laɓɓe alyahuda ɓe wi'i woko neññande allah subhanahu wa ta'ala dandi annabi musa alayhi salam o halki fir'auna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki nahnu awla bi musa minkum ko menen ɓuri handude jeyde musa e di onon fi honnum annabaɓen fo ko siɓɓe joni noon musidɓe julɓe tedduɓe wondi e siɓɓe men mbuyi tawanoɓe rawani ɓe tawaka hikka an allah tawnima kono ɗo e raɓɓiɗe ɗe nder o jemma meɗen ɗo woɓɓe ko ñalorma komo allah tawni o wawete tawede janngo e faɗɗi janngo yo allah on tawni en so tawni en koyen wakkilo hooren janggen jantoɗen inde allah janggen qur'an yetten subhanahu wa ta'ala nduɗo no tawa e lebbi hormorteɗi ɗin hooren tentini hawrodiri kadi ka vacance lerɗinan fayɓe ɓen jeejemɓe no ɓe hoorira yeetoɗen ɓe ko honɗum e honɗum woni ko waɗi ɗo hiɗen andi ko ñande sappo jombente ko nden ñande saydna al husayn geɗal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tanirawo maɓɓe on geɗal saydna aliya on geɗal nene fatima ko nden ñande woni ko shahidina e nder karbila haray o wiyeteɗo al husayn ko nden ñande woni ko ɓe warimo e nder karbila ɗum ko e nder irak radiyallahu ta'ala anhu wa arda yo allah hoɗindino en enen e makko e soro makko e baba en makko e yumma makko e kotiraɓe makko e koto makko ka aljanna makko ɓurɗo towde musidɓe julɓe tedduɓe komi naadilanka kikinno ko simple rappel hari en waɗino ka fuɗɗode lewru ndu mi toriki allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere ko woni e ndu lewru hormortendu ko hitande meɗen heyre ndenni koye naddude nde woni heɓi duuɓi wulure e duuɓi 445 ilanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam iwi makka seni madina ko ɗum wiyete 1445 hijri haray ko ɗon enen julɓe ɓen fuɗɗiɗe limugol haray mandi to ɗen ɗum moƴƴa feƴƴinen yewtere nden kadi ɗo yo laawade fi honɗum kala woɓɓe haray no faala horugol kono hara ɓe yejjiti joni noon musidɓe julɓe tedduɓe si allah arsikima wakkilo hoora janngo e faɗɗi janngo ko ɗum woni alkamisa on e juma on si tawi a hunnantaɗe ɗiɗi wakkilo hooroya juma on hara innaari ko juma tum hooratake no sappo jombente on hawrodiri e juma ɗo hiɗa wawi horude hina ella si tawi noon kadi a wawari horugolle ɗiɗi noon kono wakkilo hoora sappo on si tawi noon kadi a yi'ari yewtere nden a anditari ha janngo alkamisa on feƴƴi juma on kadi feƴƴi haray wakkilo hooroya e asewe on sappo e goo on inchallahu
innamal amalu ko binniyat. Mi toriki Allah moƴƴere ko woni e lewru ndun ko yo Allah waɗu geɓal meɗen kambaji ko woni ton kon yo Allah subhanahu wa taala on dandu en yo Allah okko en kala moƴƴere ko woni ton yo Allah yafano en mawɓe meɗen fatiɓen fop yo Allah ɓoynude en e wuruɓen yo Allah fewnan en zurriyaji meɗen ɗin hoore lawol l'islam yo Allah ittan anuɓe andeji maɓɓe yo Allah ittan mapiɓe mapundeji maɓɓe yo Allah ɓeydan marɓe jawle maɓɓe yo Allah okkorɓe jogaki karamo koɓe meɗen ɓe yo Allah hon tabintinɓe talibaɓen yo Allah okkorɓe gandal e faama e miijoji moƴƴi marɓe kaydi ɓe yo Allah waɗɗi woɗi rewirɗi Allah ɓe jogaki ɓen kadi Allah subhanahu wa taala hon okkorɓe sukaɓe meɗen wonɓe hoore laawi yo Allah hon lumbinɓe feƴƴinaɓe hoore jam moƴƴere renaɓe aynaɓe hiwaɓe dandaɓe yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine hara ko leydi dogantendi wona dogetendi wondude e dendagal leyɗe julɓeɓen fof ya rabbal alamin en toriki Allah yo Allah fooli l'islam yo Allah wurno en koye julɓe yo Allah ƴettiti en koye gomɗinɓe yo Allah wurno en haka gurnam moƴƴani en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en Allah men torike ma ƴettituɓe nden ñande wata waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli amen menen e mawɓe amen e ɓeygureji amen e dendagal julɓe ɓen fof e kala on feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo o wawi wonde sabu ha goɗɗo hoori. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko wonno ka ɓawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles jibinande lagine jibinande labe jibinande afiya jibinande hansangere jibinande saare dow saare. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.